فيديو سن ربي خيسن صدادا خالق ايسن اومي صدادا فيديو سن كاسا فيديو سن نمني شير غودي في نمني فودي متنس هندينو اكا خاصنا سمان سين دامنا يا بلين كينيا ان شاء الله تعالى دام سي كينيا كونو كيسن برغوس ابدي كمنا امو اتجاباتني وان كان يسيف دعاي غودون دركم فوتو إشي بريد دوا قبضن الرمت تنسى إنا الله وإنا إليه راجعون جتشودان دعايز قد عافي تكتي سنسين قافنا مو فيديون دوغن قرى أمت تنسى نما جرجرة ربين جرجر سيم متنسى بيتنا خيستي نتوان سندران أوركني توري أكا متنة جرجر متنسى وان خانته هفو فيديو سن أكا خاصن أمالي إسني دامنا يا أبلينكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكسي خنولا قبري حياة كيسا دابدتين anilleen dubbachuu jira qabriin hayaatana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'aas fide viidiyoo siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun keessan Facebook irraa YouTube irraa if jalaa haqa kamaxxanse immoo abbaa maxxanse sani wiliidha wal gaafachuu teenya isin ammoo warri isin jala jirtu rabbii isin uume sodaadha qabrii tanaanis boruniin seenaa namni amantan keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaa keessa ciisuu deemtu daqiiqaa 20 booda fiduuf deemna rabbii isin uume sodaadha boru bakka tana dhufuuf deeysanii haqa obboleeyyan kiyya akka isin jaalattan ni beeyna akka isin gadditaniif ni beeyna nu caalaa wallahi wabillahi tanuma dhugaatiin dubbachuu jira akka isin rifattan ni beeyna akkuma nu keenyaatti nu daran saniifuu immoo viidiyoon san gaarii miti isiifillee ijaafillee gaarii miti viidiyoo saniif jalaa haqa rabbii keeyson sodaadha rabbii guyyaa boruu as isin fiduu taa'u sodaadha akkuma biraa gadda ibsadha imaanaa sabrii rabbi isin yaakan waliin nurraa duute hayaat waliin dhabne nu qofaa miti haadha siitiifillee gaarii miti viidiyoon san sabriin harkattu akka sabbartu godhaa obboleeyyan kiyya viidiyoo san qilleensarraa haqaadha odoo nuti isiin awwaalle viidiyoo tana isiniifin gadhiisaa haqa rabbii isin uume sodaadhaadha kunoo hayaatas dhufuu deemti laala keeysaan dhaabbachuu jira qabrii arradde akka isin hayaat duute naan janiin dhugaa hin seene nama garsiisanii hayaati Mustafaa jirti nama agarsiisuu namatti hin dhiisanii jani dhahnee deebine amma du'a isiinatti man dhugaan seene yoo horiyaa dhaynu kee warra hayaatiidha duubattee jirti kabajamtoota hordoftoota keenya duuti eenyurraa waan ooltu namuu taraa eeggata rabbii warra jannataa isii harmee isiidha sabbata imaanaatiin isii aalii isiidha isii ilaalii isii hajajjabeessu hayaat duuti isii du'a dhugaa fakkaattu miti guyyaa harmeen isiidha akka himtutti soomanaan naqaasinaan jette guyyaa borumti iidaa sana isii hirriba bareedaa kana nagayaan akka rabtu ijoollee isii keessaa yaamee kaase yoo maxbata seentu ibiddi san isii gube jette haati isiidha ibiddi san isii gubee harmeetiyya Kootuu na baasmee jettee halkan edaa bilbilaan na dubbifte jette. Harmeetii na baasi asiinaan jettee bilbilaan na dubbifte jette. Duuti silaa hin dhabdu waan isheen hin qabne hin jirtu rabbiin warra jannataa isii haa godhu. Jannatal firdawsiin isii haa qananiisu waan hin jiru hin beeku. Namni isii beeytan guutuun duuti nama hin beeyneen tolti jedhanii hoggatu wallaahi. Kabajamtoota fi hordoftoota
du'aa'i rabbi ollaa warra jannataa rabbi si haa gubachiisu. Hayaatiin dhabnee jirra. Oromoon guutuu addunyaadhaa jirtan guutuu.